I am standing here as a woman of God. I am standing here in my pocket. Jesus. All the way you see my yes. And right now I'm friendly in my home. The Reverend Dr. Evangelist Mama Party. Somebody you know I was surprised. Jesus. Somebody will be the Yakata. And I didn't feel me as a young man. Jesus. Now some of your body put me one. Come up to the car. Oh yes. Let me come to the many was here. You know you think you're meaning yourself. Now what about why? Jesus. About Jesus. I can't say it. I saw me with no. And we are the friend here. Yes. We need to take you as a Jesus. Meda obade ase odime nkwa acheme enewa o efia wonso so wo hweme ne nkwa achona de bia wo subscribe into Attention TV na o hwe live e be live abibia na mo hwe ni Facebook and YouTube na nyame on shom na onye mokese mpa mo choko University Foundation kwen number no ene dash kwen ne so peke na ne kwen eni nkomo efa eye ejanka efwe hone ensembe na eda apaso asebi mene Odifo back to back ewa ha ye ba be din komo ni emu odi ye me pa mo chana number be e dash queen ni so peke number no se opese ye ba ho ni be yo interviewer peke na fre u ko true bibi mu e ba no spiritual enya asofo atisirufo wa ha te se omo wonim de e fa ho omo no be ko nti omo tuofo kan asem to no mo tuofo no mo do afa ntretwem se na de na we no betimi atwe no e de efim oni obi so epese mutu anamo ekobo shata asem so na emeka na seche so pese o ware no ba wo ji nipa ni na o pese Attention TV fo ye peja ye camera ni e didi nipa na che ni okonsu ani e twa brew ene okoto ade ani e twa brew na ye metena se na oni eni nkomi betima ye se adwuma no so ene ama ba bia obi apese obo ni ma hu dawuro ene wo ya advert wa bro chire bia wa ye bia o de just friend number no mo be di nkomo no omo atwetwe nkomo afa bibia oni etimi asolve problem ede ama fefe Odifo back to back. Amen. You want to have a Attention. Yes. So I could be saying, "Odo ye ku ana enyo we din an te say bibi wo ha he o pese o ka bibi enti na wa hye da ye din na din ye." Sana nature na be me na pay. Ena no pay wo. Me say enne me na be for 10 times na dem di mani ko ni e Maame Agradaa camp na enne me ko me do na me ye bo hye me pe na me pick phone na me frɛ wo say wo na sem wo betimi aka. Ojina sorry dem we bodue o. Obo na sofo ni bidua na obi susu na sofo kitwan bi nso ojeje ho. Nti ene de ni abeto na so no Agradaa di na so dem e bodue ni producer na deputy say abeto so nti en koye di. I am standing here as a woman of God. I am standing here in my pocket. Jesus. All the way you see my yes. And right now I'm friendly in my home. The Reverend Dr. Evangelist Mama Party. Somebody you know I was surprised. Jesus. Somebody will be the Yakata. And I didn't feel me as a young man. Jesus. Now some of your body put me one. Come up to the car. Oh yes. Let me come to the many was here. You know you think you're meaning yourself. Now what about why? Jesus. About Jesus. I can't say it. I saw me with no. And we are the friend here. Yes. We need to take you as a Jesus. Say Emma I phone na akwa babiem e de ba Attention TV so ne ye je ne ko hwe ne Amankrado na ye Maame Agradaa e bo ni dua nti maybe so Odifo back to back say yetimi gina pete mu ha e bo dua ma ni eye ya no Odifo back to back. Yes. And I saw them ni e bo dua yo. Unuaba. O be mo menya asemo. Ha. Mami nchia betifo e. Na me nchia madofo nyina na ye nkoye ni. Maka kire mo se Maame Agradaa. Maame ni bibi ate ayara. Onye pepepe. Onsan ko tena bosum dem ho. Onsan ede. Ko tena bosum dem. Enko tena bosum dem. Na me ma won no ne Amankrado yini na e fake. Obi bo video say e fake. Yeah. E fake. Na Maame Agradaa no yebo bidua. Anko no oti ase. Maame Agradaa yebo udua anka wo oti ase. Oh. Me po asem beto nyama bi wa ya na me so so.
Yebo udua maka maame na we a snap. Njo wi bi ansa na pono ba so dem o. Yebo dua ka wo Maame Agradaa obi nka yenku ye. Fibra ye friend Agradaa wa no. Mo ya Agradaa no o san amanfo je amanfo sika ne fan kosi yi. O so tuom ho. O so tuom ho de matoba. Obi bo udua ka wu ye. No kita macho mens no. Etika wo maame nka wo ti wo hwe nyansa. Maame wo hwe nyansa. Eni dai wei ya ade ba ko me hu me hu Maame Agradaa alert oh ni pe gwa so dem on omutimi ntunufu omutimi because nyansa bia ni omutiri se nyansa omutiri pa ka Maame Agradaa betuma gina so dem so bo Amankrado bia because Amankrado no susu ni nyansa no do no ko bo maame no nti na atwa bo mu nyina na ekutia mo no to wo safoa e de twense ni nuamu wo edi kan bie ni dan ya ka ati ase no to wo safoa e de twense ni nuamu wo sa safoa na woni nsem tie bie no ane dan Agradaa hwe Maame kata Ghana hanya wo de yawo Ghana hanya wo de ya enti se wasusu Duabɔ de ya e se asore ma na gude mo suans na Maame gina property so bo bi dua de ya e de me fu Maame o be me dan odi free obi so na obobo pass ye mekumi we ma me hu se ni amafo kafa na ho no no kore anko oba de utotudura ba ma de kita asore ne so tumi jemu mani kun na ni ku be kita asore no ye ni yiye no nya ni oye no tenas no sua de ye nkyerɛkyerɛ no so no be sia kasa onipam so no be sia ni nyama ono ye bodi dua nko wu ye papa usu be mpa so odi usu be patem ku ne ni mase ye ne ka ka de usu be mpa be boni dua nko te ase na ni Amankrado be kana sam ya no ana oni Amankrado ko bawo na ni do kana sam ya bodu ya mesi ni oto wo safo akita no ebi ono ane pon odi for back to back say ni o he de odi for sabu ni oto wo safo ni oto wo safo ano o kita no ebi ono ane pon ebi ono ane pon nti so hu Duabɔ de ya ene on twɛn na obi so de bi begina no that's right emu odru e de nya kwala be che say etina de be ya me podi for back to back e wo fi ha no na nsam se no betima tena se na obi ebie no wa ya se no se de nkoko mo pete no pete ma no wo gini e wo ne de abesom attention for people am subscribing to the channel for me na mo share videos na across all the social media platforms so if Maame University Foundation Queen number no ene eda screen me say months we odomre your boyfriend answer we yire nko ha yibi na fa beboa enkwalai ebedi day months we odo no ba wa totu akwa montino totu klese bona koton pabo na to we dia maneba onso tobi efa bere ejanka efu mi sako odi for back to back one day so odi for say Duabɔ a eni nyina so no adwuma na se tumi so uni tumi bia na se be onya baifu a utimi ebodua ema no ana daddy Duabɔ a eni nyina so adwuma na se Duabɔ de so se be onya baifu ansa no abodi me na America no se Duabɔ adwuma na Duabɔ eni nyina so adwuma but Maame Agradaa no why no sakotako yan kamasem yeni maduane na mo medu bi de na ko bi asam be se ye nti Ghana ha na Maame Agradaa be di usu ba pate eno na nche ye nti Ghana ha ana sa maame wi a odiji amanfo sika ano de nya no hotam no bi asoli kura se bi si ye nkrofo te well me ba nko o de ko ba mama makokase ma ano odin o pere dodo ye odifo me se ye nti Ghana ha ana na nsia Maame Agradaa be scam ya man for scammer na brown e ka se Maame Agradaa e scammer na bi nti na se mo ye kuru demonstration ko tia Maame Agradaa oba ba na uti se unya ba ifo ba den aka fi prison ba ya wo prison ho yare ni ade ni kura mfiri mu nti wo tia konkora na esa heat ni be aka be hwe nyansa what ma say jina so dem ho bodua da bi bodua ka Maame Agradaa wu na me ka ti bodua wu safo kita wo so se be kokon wu na he
He you obi o abon dua o betima dane dua no osunsum adane de ama. Nka mi wie kra bisa ho asem. Me bi se obo me dua. Me work ni pepepe me hu na me package fast na me de abra. Ye wodi bi o ha, o ginu ha onti asio. Anka ma mo enso kana no tum. Ke so kana no tum. No ja sansem hunu no. Na nyame adwuma na ayefu ntia. Se nyame adwuma yefo ya. Nka obi ohun blackboard a ohun kan. Edu Nyankopɔ ja pade ehye ne sa. Bible said when to my hwedi fie no mfa asafo ehye ne sa. Maame Agradaa o misa na wo so tumi hwedi fie. Wa begina so oye nyame adwuma. Nipa wa mo koya mu. Nipa wa mo nye stroke. Nipa wa mo afi asase so. Eno kra Duabɔ da ho twenti na me se no wa to wo safoa. Awo kitamu no. Ebie ne pon. Nti se what me di ayade ya amamfo. Nipa ewuom, nipa nye stroke. Nipa wonya akomayade. Nipa wa buom. Ani kra na chen Duabɔ yi. But Amankrado no, where by my ponsam. Mpefo ka bisem sasra wonsam kai ya. O kra ko sini ni ayi so. By force. Amankrado no by ponsam. Kwame Mike. Ono your friend Kwame Mike. Oba na be ware nko aburuchi. No e siri akola. Okay. O e siri akola. Kwame Mike. Atopa Kwame Mike ura. Siri akola. Ene wa be ne Amankrado. What do you say? Eji sa ba ibu nsamoy. Odi for back to back anya Amankrado. Ohu ehi ene obo ne dua. Obo ohu ehi dua. Amankrado. Oh okay. Na Amankrado obo ndua. Amankrado. Okay. Na ho yi betu sa so ko ohu ehi so. Gabade sa ho yi ya tonkete krache mo sori ma wo tane dia koma no. Ese ohu ehi wa emre. Amankrado ba ibu nsam no betima ne sa. Okay. Ene be ba bia wo ya dufu ne pafuo bia. Sa na mieu. So e na dwe so okobo Agradaa adi bone. Na furu pafo na ni pepe. Odi for back to back. Anunti ena Agradaa so nya kwan ejina no pocket so bodua. But dem me kan say so o timi nane a o humi na me nane ma no. Okay. Na me obi o mu mi nya scammers. Amankrado ba ibonsam Agradaa so ya ba ifo ena wa kom ho bobu. Ndi ade bi o mu ye bia no enya adwuma. Na mu adane ba o mo amoso. Ti Agradaa ontwe ye no nya ne sa ne sem hunu no because ni pod mo koya mu no. Enya sem keto. Me ka sa Agradaa bubu na aboso me ko na ma me bi su. Ma me na gibisika na timi video no. Oh na ne boy sa rush me. Abaje me fun adile tiri nyina fi so. Ba ko ba ya. The take ma pafo say beef. Oba ya. O kan ho. Na wo video ma me de yakọ. Say na Maame Agradaa su da mo yi ne statues. Enya aboso mo statues. Bosom do di kan fa na hamra che koy. Statues no. Oh, art center. No yi art center nyama no. Kana for her. Mamu espanto. Ko ni ayi awa. Ko ni abayo. Onim si pesika. Enti me no, on the social media no abafo. Enti so no fun an obi an stop no. But if you no di nsam fun. O mi sa so to hwe ni fi. Ma ba kan de nyame adwuma. Ewunu aba nti tunifo nan ko. Me dey futu amede man say, won sesa na dwen. So be nyame adwuma de ombara fo. No ombara ne ho aso onya aso de man ikunu. Na ni kun 100 aso de no. No nta onni ni kun achi. Se ni kun hia ska ni bi go a on fa man kun ji ya adwuma no. Oba totu atwiri be madam. No ndi ni kun achi ni kun edi keti no. No chrechense yesi preachi. Na oba no abo pons. So ma me na abo pons sa no. Pons no ni ma de ye. Ya di woje ko. Obi a wutie bia woje ko pons. Woje ko wum. Adan na. Ena abrofo no yamfra. O da bi mi kan do wi hwe wo sere mi ana. O men sere o. Ya bi da wo sese sa ya. Metu ani so studio so metu abra chefo na adofo hwe o. Men sere. Me si woje ko ne dia pons. Nti oba bia wo twi pons. Wo emi da sa wo twi pons. Wo ni mi nyansa tire wo twi pons. Oba bia wo twi pons bia na dwen nya adwuma. Some dem bi be natural. Men to sabe. Oba bia wo twi pons bia dwen ni nya adwuma because e woje ko. Ebi obi nim ne wo kan no edan wura wura nti wo se ma no woni ma se kaka moto bi wo wura na nso ba ba ye wo mo no woni ma hu e do di ba do da se mebo me de da se mebo ba so a wo de omo ni hu ba ko ka obi die kura o ma ni bi se 24 bi o o de ma wo o mo te se ka tu
amo horo to say cartoon enti omo nim ni amika me say foul phone na Google say research of items omo use ye pons makeup no ube hu say wo je ko ka ho ensu hu na na tama ba abo no enti wanga say wo je ko Odi for back to back. Me now I say me to me za fro na buy na. Ewura di nyame. Ja wo ka se mama mo Ghana. Oh, I be check na Ghana for mom titi pons for no why say kaka boto bi o. Ebi enu ti say abe njo de ode boso a na afa. Ebi enu ti say abe. E ma na twi pons o mo bre o. Because o mo tia. Agradaa ohuru na nim na say o ewura de. O ti pons no boso sa. I say Messi o bo plastic. What I say? Enti wo woni miyansa. E ma na ntwi pons o mo miyansa. Natural beauty no. E na akofa. E ma wo nyini che. Be bi akofa bo twi pons be pa chew. Adu du fie no ohuru. Wo problem. Hona bo say wo ware abrewa. Every be wale bi kura jani. O wa tende be fi ade che no ja wale. Wa ti asemu yi. O be jai. Se ofa na na dwene ni ye fe. Ade che na se wo ni ye hu se ya. Enti o so na pa hade o mo kuru mu hu ni o di ka tori chabo. No ko jina no ko twia. Ti be me do pie. No wa say fresh. Emre wa na me ma Ghana for ware wo mo. Emre wa mu mre wa. Wo be so na mo fefe pa wo de pa bo ntiti pons na gade. Wo be so ware abrewa. O for back to back. When I say between za fro na. So that say. But mo frem no mama mo kwan kasa. Me ne mo tam de Yeah, you do for back by you. The year o fire the kura me ma o kwai o be pass ma. Ama you attention TV ha. Me pa mo show mo subscribe into the channel for me na mo share videos in across on the share media platform ni so enfa me say ne. E do for back to back so abache na dwe ne wa be fire ye Maame Agradaa ni Duabɔ obo Amankrado e wo na sorry edem no. O me ati ase Duabɔ eni nyina so no enye adwuma but hwe won so ye because obi wo ha de na obeye no abodua no dua no waye o na wanye nso nya bodua mo se na waten ni ade na wo a wotu ba bi na odwo no abenya wonti hwe won so ye makra mo da se ne esa me hwe